Getxo Arraun, calle 1, Ibaica, calle 2, Arcote, calle 3 y Oyartxun, calle 4. Eta aurreko txandako azken denporak emongo doguz, Camargo, 21 minutu, 57 segundo, 15 Bermeo Mundaka, 21, 27, 54 Donostiarra, 21, 54, 28 eta Zumaia, 21, 54 eta 65. Tiempos de la tanda anterior: Camargo 21, 57, 15, Bermeo Mundaka 21, 37, 44, Donostiarra 21, 54, 28 y Zumaia 21, 54, 65. Gogoratu, ontxe leian diran lau traineruak dagozala sailkapeneko lehenengo lau postuetan. Oiartzunek 56 puntu daukaz, orain arte jokatutako estropada guztiak irabazita. Plentziko Arkote bigarren postuan 59 puntu gaz, hirugarren Getxo Arraun 54 puntu gaz, eta laugarren Ibaika 51 puntu gaz, Zumaiagaz bardinduta. Seigarren postuan Bermeo Mundaka 56 puntu gaz, Camargok B 56 daukaz, zortzigarren postuan Donostiarra B 29 puntu gaz, bederatzigarren Lutxana 24 puntu gaz, amargarren Elantxobe 22 puntu, amaikagarren Kaiku 14 puntu, amabigarren Iberia 13 puntu, amairugarren Santoña 9 puntu eta amalaugarren Kolindrez 5 puntu. Eta gogoratu lehenengo ziabogan, orain arteko denporarik onena Bermeo Mundakak egin dauela 5 minutu eta 20 segundoko denporeagaz.
maniobrak egiten. Eta parekotasun handia ikusten da, hemendik urrunetik behintzat. Eta denporak honako honek dira. Lehen kaletik Getxo, 5:21. Ibaika, 5:19. Arkote, 5:12. Oiartzun, 5:14. I just want the summer to end. What's the point of trying to pretend? She told me to follow the rules. Not all 19-year-olds are cool. I'm all alone at night, dreaming about my life. She was too fast for me. I count my steps because I'm OCD. Hey, hey. Vamos hacia abajo. Kairi ha recibido hoy a ¡Venga, reacciona!
Oiartzun, Amar, Ogei. Diego de la Llamada, Diego 1034, Ibaia 19, Arcote 10-16, Oiartzun 10 minutos 20. Egin dau denporarik onenak bai lehenengo ziabogan zein bigarrengoan. Aldea Oiartzuneri bigarren ziabogan 4 segundokoa izan da, segundo bikoa kanpoko ziabogan eta 4koa barruan. Sometimes I feel like I'm a ghost, changing into street clothes in a tent. I just want the summer to end. My heart is sold and locked, nothing but tourist shops. It's just like a curse, you see, this bummed out feeling that she's over me, she's over me. I put my jacket over my head, I'm trying not to stare at her chest. I can't even dance in the dark, 'cause my headphones are still on the seat of a car. Hey, 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 hey. Kumbaya makes me get violent. I just want this summer to Berrogei segundo, lastera hasiko dira, lanean ibili dabiz, baina maniobra egiten esan gure dugu.
Arkote badoa, Oiartzun bebai, Arkote lehenengo postuan ondino be, baina aldeak ez dira handiak. Bost segundo Arkotek Oiartzuneri. Honek denporak hirugarren ziabogan. Getxo, 16-25. Ibaika, 16-19. Arkote, 15, 58. Eta Oiartzun, 16-03. Tiempos de la tercera ciaboga. Getxo, 16 minutos 25 segundos. Ibaika, 16-19. Arkote, 15-58. Oiartzun, 16-03. Y en esta ocasión, Getxo mejora el tiempo de Bermeo Mundaka en un segundo. I've been away a year and a day. You recognize love after the fact. You did what you did, and that was that. Don't say words that you don't mean. And when I'm gone, please speak well of me. Looking back now, I only wish I had been kinder. Did I ever know love? Did I ever know love? And could I have been blinder? Don't say words that you don't mean. And when I'm gone, please speak well of me. Don't hold back all your love for someday. For someday, I would say that I'm sorry if it would do any good. But to never regret means you have to forget, and I don't think that I could. Don't say words that you don't mean. And when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, please speak well of me. Estropada hasieratik, 19 minutu eta 45 segundo bete dira. Jotasu, lau traineruak azken txampan. Yeah.
Denporak Getxo 21, 37, 36. Ibaika 21, 30, 80. Arkotek 21, 02, 38. Eta Oiartzun 21, 00, 13. Beraz, lehenengo postua Oiartzunentzat, bigarren Arkote, hirugarren Ibaika, laugarren Getxo, 800 aldea kenduta Bermeo Mundaperik.